Мен хәзер сәңгелдәктең мөйешеннән башлап эш күрһәтергә теләйем. Кайбер халык сәңгелдәк дип әйтә, бишек дип әйтәләр, бездә сәңгелдәк дип әйтәләр инде. Шулай булгас, сәңгелдәк дип һөйләшербез Алла бирсә. Бала табу йортына кайтканда иң тәүге улым менән иптәшем Баязит бишек эшләп куйгайны. Шунда бишеккә һалдык, баланы икәүләшеп. Шуннан мин юындырдык, кискелегенә беренче тапкыр шулай итеп бишек йырлары йырлап ибәрде. Мине уже өйрәтергә дә кирәкме ине, чөнки мин бишек йырын тыңлап үскән бала буларак, мин һәрберен белә идем. Аллаһу кәзәләрне талга кыл, кәзә япрак ашан, кызым йоклай башлан. Сәңгелдәкте йомшак парудалы ағастан эшләһәң әйбәтрәк була, потому что ул эшләүгә еңгерәк. Менә мин амышны эшләйм инде Карагайдан, ну борнырак юкәнән дә эшләй торгайнык. Хәзер юкә тактаһы агасы табу авыррак. Шул Карагайга инде бер зыяны юк баласага. Веселят уже нигенә битендә ару бик ни түгел аллергия маларга түгел дигән. Алмазга бишек эшләп бирде. Хуңнан инде кызыбыздың икенчегә кызы туды. Тагыла карахам, тагыла бишек эшләп йөри. Хуң мен әйтәм, мына бит Алмаздың бишеге бар, нигә аңа тагыла бишек эшләп йөрисең дим. Юк, һәрберенә нисе yeğenim туа, һәрберенә лә айырым бишек эшләячәкмен. Аларның хәтерендә калган. Уларның үзләренең балаларына калган шул бишекләре дип. Һәрберенә лә бишек эшләп бирде. Шуннан улыбыздың улы туды бит инде. Угалы айырым бишек. Шулай итеп, ике yeğenенә, бер yeğensәренә һәрберенә айырым бишек эшләп бирде. Эй, быел уңды баланаймы? Быел бүтән емеш-җиләк уңды инде. Шәдер япрагына һәмдәрәк тагылдан тадалап, япрагын итеп бәйләрбез. Бәйләп куярбыз дип. Баулап, Алла бирсә. Ышкылыкка уйдың баландан. Юрок бөтәре башага. Бишегебез. Синең яраткан ризыгың инде бит Баязит. Баязит ул шул тиклемдә йомшак булды балаларга. Шул ук вакытта талапсан да булды, йомшак та булды. Мин уның балаларга тавыш күтәргәнен ишеткәнем булманы бер вакытта ла. Һәм дә инде әле менә балаларым да кайталар, һәр вакытта ла ултырышып алалар да, утырып алабыз да. Менә хәзер кияүбез бар, киленебез, Аллага шөкер, яннәрбез бар, янсәрбез бар. Һәр вакытта ла безнең элекке вакыттагы хатирәләргә бирелеп китәбез. Уларды нык яратып, иркәләп кенә үстердек. Менә атаһы ягыннан бигрәк тә шулай булды. Иркә генә үсәләр дә балаларыбыз. Улым ысын егет булып үсте. Атаһына карап, атаһының холкы, унда әле атаһының холкы. Кызым шул хәдәремдә акыллы хужабикә хәзер менә. Минең кул эшенә осталык, улыма күскән дип әйткәндә була, потому что ул квартира алгас, үзенең квартирасын үзе ремонтлап, обставлять итеп чыкты инде. Балалар үстергәндә төрле сактар була бит инде. Ну, без бик нетмәскә дәштек инде. Балаларга разногласий булса, ул тоже бик була бит инде. Шул бер нидән төптәнрәк булып тәрбияләргә тырыштык. Һәрбер бала калай гына булса, барыбер әсәһен яратырга, әсәһен яратан карай инде, атага караганда. Атага әзрәк кырысрак була бит инде. Барыбер. Subhanallah, сабый тулды дөньяга,
Kızın bәхетле булса, әсәгә лә еңел була. Үзеңә иш булһын, куш булып, тәүфикле бәхетле кыз булып үссен. Ола тағы бишікте эшлеп қойды енді Айсылуыбыздың қайтуына. Бәхетлігіне болған енді. Бишік іштеп қойған жүр, әдірлеп қойдық уже. Үйдіңізді қайтуына. Рахмет қайным, рахмет. Алла бізде өзге іш болып. Өзіде отма, артыр сейбер болып өшке. Шылай мына екені ертіп. Хәдір бит әлі әхиреттәрін бәпіз көрге келе біттенілер. Күтті кетіп қоймағанlar. Қарым үртейік. Киле, бәпісті хүйірге яраймы? Рахимет тегіп, көтегізді тегіріп қоймағы дейм. Бәдін көз деймей, бәдін көз деймей. Субханалла, машалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Həpis, həpis, həpisdə, bigirək motor bəpisdə. Həpis, həpis, həpisdə. Qara qaşlı, zifa boylu, bigirək matur kərtişkə. Subhanallah, maşallah. Həpis-həpis-həpisdə, bigirək matur bəpisdə. Kim qaramaz, kim hoqlanmaz, mınday matur bəpiskə. Мына клубта эшләгәс улның ярдәмһез булмай, мына кайда гына коллектив менән кайда гына сыгып китәйек. Сәхнәләрдә бидәүселә ул, машина менән йөртүселә ул. Бүтән эшемдең яртыһын ул алып бара тиһәң дә хата булмас хатта. Бин хатырым өчен гомер бакый дип әйтәм халай һәр вакыт яхшы ир булырга тырыштым. Аны төрле вакыттарда аңа шул ярдәм итәргә тырышып, иргәһен тырыштым инде яхшы ир булырга. Шулай булгас, аның апат әлегесе әйтмәкче, ашанысын яулаганмындыр дип ышанам. Гаилә татулыгы ул бер-береңне хөрмәт итүдән тора инде. Бер-береңне яратып, бер-береңнең хүден тыңлап, шулай итеп яшәһәң, гаиләлә татулык та була. Һәм мин иң беренче әйтер инем инде ул, ничек кенә булһа ла, татулыктың башы мөхәббәттер дип уйлыйм инде мин. Үзара гына һөйләшәбез бит инде. Балалар ул һүзне ишеткәннәре лә юк инде ул менә үзара. Кайбер сакта шаяртышып, ул миңә әйтә инде, һин мине һаман яратаһыңмы ул дип һорайны, яратам. Һуңнан инде, һин мине яратаһыңмы ул дип мин бит инде һорайым. Һорайным ул, мин һине элеккегә караганда ла ныграк яратам дип инде. Ул гаебе тәктә һаман да шундай йөрәк яшь бит инде. Гаилә мөхәббәт, гаилә булырга не может мөхәббәт гаилә. Ул мөхәббәт булмаһа, гаилә булмайдыр дип уйлыйм мин, потому что безнең ошо һаман беренче күргәндәге һәммәк шул мөхәббәт инде. Теге бишек ягып дигәндә изләйм икән. Юлия иртә һөйләшә башлады бит инде белән. Шул һәр вакытта сәңгелдек бишектә ята иде бит инде. Мин язлай тегене йоклатам бит инде. Шуннан инде ярлар, инде тукта һинем итләп кенә яклап киткәндер дип уйлыйм бит инде. Ул миңа йырла әсәй, мин бит әле йоқламанам дип торган икән шул. Безнең гаиләлә бер-беребезгә карата шундай йылы мөнәсәбәт. Ул мине аккошым да һәр вакытта ла исемем менән әйтмәй ул мине. Һәр вакытта ла ул гәүһәрем. Шуңа ул шундай һүзләр әйткәс, ул инде электән килгән һүз бит инде. Мин дә өйрәнгәнмен Баязитым. Балалар ата-әсәйдән үрнәк алып үсәнде әйтәләр бит. Атайдан күргән ук юнган, бала атасыдан күргән тун бескән диләрме, шуның шикелле. Менә мин бишек ерына тәпәй һүзе тәкъдим итәр идем. Тәпәй һүзе ул шул уже бишектән алып баланы тәпәй баскан, атлап киткәндә шул тәпәй баскан дип аңлаталар бит инде.
Мына билгау тегеп атам елтар лентама мотор булган. А был немеге керек булды? А был башына тегеп. Мотор килеп сагам Әминә. Әйе. Мотор. Әминә кызым, күлдәген әзер киеп кенә кара. О, матур. Хәзер катлатып киләм. Охшаймы үзеңә? Әйе. Мотор ит. Әйе. Минем матур күлдәкләрем бар. Мин уны бик нык яратам. Беренче күлдәгем ул әсәем үзенең туй күлдәгеннән тегеп бирде миңа. Икенчеһе уны менән мин баякта катнаштым. Ә өченчеһе минем иң яраткан күлдәгем. Уны мин хәзер дә киям. Күлдәк котларга. Күлмәгең бик матур. Кем тегеп бирде? Рәмзия әйнәй. Алмайнай. Хабдәле кызым. Күлдәк котлатырга килдем. Хай кызым, күлдәгең калай матур булган. Котлы булган күлдәгең. Мана мин силтәремде бөтеп кенә тора инем. Һиңә насип булган икән. Сылтырлап кына тора. Мына күлдәгең котлы булган кызым. Ебе көйрәк булган, гомерең озын булган. Бәхетле бул кызым. Рәхмәт әйнәй. Аллаға шөкөр, безнең өйебездә бишек элендә, өс балала безнең бишектә ятты. Әминә үзе бәләкәй генә сактан бишекерен бик нык яратты. Шугый генә бәүтә башлаһаң, дип бәүт йырлауды хорай торгайны. Шуннан йырлай төрле һүзләр кушып, үҙем дә сагара торгайым. Шуннан безнең авылда киң таралган Аллаһу, кәзәләрде тауга кыу. Ул тауга кыуам, кырга кыуам, йылга буена кыуам. Тик озон итеп үҙемсә көйләйем дә көйләйем. Инде йоклап китә икән дип тыныс кына итеп бәүтә башлаһам, тагыла дип тагыла йырлатый. Маша бәләкәйдән генә бишекерен ул үзе йырлауды һораны. Ярата торгайны. Матур йырҙар һайланам, төнөң тыныс үтһен тип, әли, бәли, бәү, әли, бәли, бәү. Уйнай көлә көн үтте, йоклар вакытын етте. Кояш та батты инде, көтүгә кайтты инде. Бәрәскәйҙәрҙә күктән йокларға ятты инде. Әли, бәли, бәү, әли, бәли, бәү. Минем әсәйем укытыусы, минем класты укыта. Мин әсәйемә мәктәптә Гөлдәрә Хайбархманова дип әйтәм. Атайым ул басметта эшләй. Ул хәзер 15 көнгә китте. Ул киткәс мин иланым, күңелһеҙ калды. Мин әсәйҙе лә, атайҙы ла ныҡ яратам. Берендә эш булһамы, атай әсәйемә әрләйҙәр. Ул һирәк була. Бигерәк тә агайы бер әйтте ул. Һеҙ беҙҙе йәш саҡта алғанығыҙҙа, ҡуша беҙ менән үҫкәнегеҙ әллә ни иғтибар әллә булманымы икән, Әминән һеҙ аҡыл ултырғас алғасығыҙ, иғтибарҙы күп бүләһегеҙ тип, ағайы бигерәк тә Әминәне ярата ул. Апай менән ул саймасай ҡуша үҫте, бейһә бейне, йырлаһа йырланы, икәүләп шиғыр һөйләнеләр, хатта былтыр район конкурсында шиғыр бәйгеһендә ҡатнаштылар.
Бигрәк күлдәгең матур икән. Субханалла. Был матур күлдәккә мин билга өдәрәнем. Кана киеп карайбызлар Әминәкәй. Төймәһен элеп куяйк әле. Бисмиллахиррахманиррахим. Субханалла, машалла, бигрәк матур икән. Үзең дә матур, күлдәгең дә матур. Әйдә әле, күлдәңде котлап, берде бәйеп ал, әбер такмак әйтәйек. Әйдә. Итәктәре әберкәле йөреләлә сөрелә, итәктәре әберкәле йөреләлә сөрелә. Хикреп төшүн бейгәндә бигрәк матур күренә, хикреп төшүн бейгәндә бигрәк матур күренә. Бата бата батыр бата батыр бата түгелме, бата бата батыр бата батыр бата түгелме. Матур баты бейгәндә күңел аса түгелме, матур баты бейгәндә күңел аса түгелме. Минем агайымдын исеме Арслан. Мин баякка баргайным. Минем Арслан агайым мине Макдональдска апарды. Мин улардан яраттым. Гаиләле иң беренче мына мин үзем балаларга гел әйтергә тырышам инде. Туганлык ептәрен үҙергә кәрәкмәй менә. Агаһына менә 2 һеңлең бар. Һин улар өстендә зур яуаплылык һиндә булырга тиеш. Шуннан бәләкәйенә лә зур кызга әйтәм инде менә агайыгызны hürmet итегез. Мин дуслар менән Хаким тауына менергә яратам. Унда без кояш байыгынды карайбыз. Без шунда яшенмәк уйнайбыз. Да ташлар арасында. Минем дусларым нык күп. Тагыла мин Ямилә менән уйнайм. Мин иркәләткәнен нык яратам. Яңа бернәм булһа, мин уны инәйләремә күрәтәм. Котлатып киләм. Улар миңа күп күстәнәс бирәләр. Балалар тәрбияләүе ул бик сетрекле мәсьәлә. Әсәй кеше бит инде ул менә кәйф менән. Кайбер шатыр-шатыр әйтеп ташлайһың да, атактан онытаһың. Шуннан атай кешегә әйтәһең менә балаларды шулай итеп әйдә. Шу атай кеше әйтә, нык әйткән һымак була. Менә шунда кайбер дә булһа ла, бала иптәшем бик акыллы гына. Мин шулай итеп әйтәм, һин нимешләп өндәшмәй калды, мин үзем дә адактан яңгыдымы әйтеп куя. Аталар менән бөтен нәмәне һөйләшеп, кәңәшләшеп эшләргә тырышабыз. Чөнки уның һүзе гаиләлә закон, уның һүзенә сыгып үтеп бер нәмә дә эшләмәйбез инде. Беләме, кояш өскә бүленгән дөнья, Мен һүрәт төшергәндә шу төстәрле кояш нисек бай. Мен һүрәт төшергәндә нинди төстәрле була. Агаслар. Балаларҙы эшкә өйрәтергә тырышабыҙ. Бәләкәй ҡыҙ менән бөтөн нимәне мине менән ҡуша йөрөй. Ашау бүлмәһендә беҙҙең бөтөн эш шунда бара. Беҙ унда ижади яҡтан үҫәбеҙ. Мин ашау менән булһам, ул эргәмдә йә шиғыр һөйләй, йә әкиәт һөйләй миңә. Беҙҙең хәрәкәттәрен дә шунда тыпырлап өйрәнеп китәбеҙ инде. Шиғыр өйрәткәндә мин ултыртып ҡуйып ятлатмайым. Шиғырҙың һүҙҙәрен һүрәт итеп төшөрәм дә, ул шуны ҡарай да хәтерендә, менә уның күрмә һәләте шулай нығыраҡ һалынған инде. Тиҙ генә отоп ала. Артабан күккә ашҡан Уралым. Ана беҙҙең Урал тауы тағы ла бейек. Күгәреп ятҡан Уралым. Нурға сумған түбәһе. Урал тауҙары. Күгәреп ятҡан Уралым. Шулай стрелка ҡуяйыҡ, мына данлай. Мин ҙур үҫкәс клубта эшләйем. Унда балаларҙы уҡытам, концерт ҡуям. Мин әсәйгә иҙән йыуырға эшләшәм. Айда яй ғына талғын ғына утта иретергә кәрәк. Ошо яйлап ғына иреп утыра. Аҡмай ғаиләне. Ағайың менән апайың ҡайтып, атайың ҡайтһа. Баҡсаға сыҡҡанда ҡаҙҙарҙы ҡуша ҡыуып ҡайтып, бөтөн яҡтан ярҙамсы. Һыйыр һауғанда ул бигерәк тә ҙур ҡыҙымын да шулай булды. Һарайҙа әсәй мин дә сығам тип эйәреп сығалар да, мин һыйыр һауа башлаһам, көй әйтһәм бейенеләр. Шунан ҡойроҡ ҡамасаулағас, ошо бәләкәй ҡыҙыҡай бигерәк тә ҡойроҡ тотоп тороп, шунда йырын да йырланыҡ, бейеүен дә бейенек.
Юмақ айтышып алып кетебіз, һәмінен бұйыл енді ейіншептір тақмаққа көстік, әйді тақмақ айтышабыз, үріне енді өді қылыққаны. Миңа атайым, әсәйім яратып, алты қастым, құлны сағым әйтелер. Мен бешік еріна қәліға теген хүзді тәқтім етем. Оның бәғінәхі бик тәрәндәлерчі ойлайым. Мен өзім ғайлемді şu қәліға артында хымақмын. Мен ғайлем ісінде мен ышаныслымын, мен хақлаулымын, иптәшім яғынан, балларым яғынан да. Қәліға мен өзім хымақмын, мен балларымды хақлайым, иптәшімді лі хақлайым. Һәм қәліға біздің ғайлебіз қәліға. Buna men ödeme hüde aytkan edim, atayıma arnap, eseyime arnap, hem ulum kadın tuha ularga arnap yer yadırmın dep. Şundan soň buna men atayıma arnap yenge ukile degen yer yazdım. Şundan eseyim turahında yer yazdım. Eseyimdin muzikahın ele notaga halı bitirmenim, soğa ayır bar indi. Sengilde geri Bäpesime ol ilikten kileyini ulum tuğasta minanı başlagan inim. Yaylap tevde bir kupletten, şunahan pripeven, şunahan her yıl hayın yaylap özgerdip türlüse yaşap keltirip kadam tuğas. Kadam tuğandan hın уже yiyen serlerim barlıkka gelgende minin yarım tüp tüvel kilip sıkta tübi tepleyim. Tevfiklerin bir balam, Bismillah deyip yürü balam, ata babalarınday, kader hürmet gür balam, Burada tay her vay, her seyim temdim turay, eseyim yok aman vay, oynay atayım kuray, eseyim yok yuvar, elli belli böyükte, Bebezim yoklap gide, yanlı dıştamlı yoku, iki kuzum oyottu, oyottu, oyottu. Esey mine bişik yerin yırlay turgan ine. Buna minanın hüdlerin tege yabaygına ittirip tege üdüm sağınlay turgan inim. Xatirde kalmagan indi ol bişik yerleri. Buna küyün her vakit elli belli bevite bepesim yoklap gite. Şunday nide folklor kitaplarında qaraham, mening eseyimden yerlagan hüzleri bütün şunda degen hımak. Bişik yerin bik kerekli dep oylayım. Belekey balarga da bik xşay, mına mening ınıklarım da Qartatahanın yerlagan şu bişik yerin bik yaratıp tыңнайлар. Belekey iradı diyen ınığımda eseleri kaldırıp gitti. İndi küte bitindi eselerin. Hadır ahir etem yırlal etem. Bu tutala şu bişik yerin yırlay. İndi gene yıklap gitse ahirde tuktay bitince qargan ete. Saat 12'ler bulup gitti birler. Hadır bu tuktasa epet uyana. Min mana epet uyatam. Yırlal yerinde. Şöyle böyle isimler neler koytkan şul yerde yırlattı.
Балаларды тәрбиелеу яғына келгенде мен өзім физкультура оқытушысы боларақ та физик тәрбие берер керек балаларға. Олар ұлақтан күслі һәм тырыш болып, тырыз болып өтелер деп. Атла барабыз, атлап. Болды. Ял итәбеді дәрекіні. Темір yolu өтемін аты, темір yolu. Ол Ырымбұрға кете, Ташкентқа текілін барып етеді еді. Өзбекстан яғына. Хедің үйгіп қай яқта? Үйгіп, шыл жақта хедің район. Біз балаларды бек қуаты тәнқитләмәнік те. Тыңнаулы бұлдылар алар. Бір вақытта да қаршы келмәнілер. Атасының қарашынан қорқатырғанларына. Қорқмайлар енді олар еткенге, олар шылай бір вақытта да қаршы келіп тұрманылар енді. Қатмарлы өздері келіп сықта, тұрмаш жылында бола өтін түрленелер. Отырып бірге сөйләшіп, ол харауғыды бірге хәл ете тұрғайнық. Кіші күн хайын қайбірді әйтірге мүмкін сағат хайын ебет. Ол өдін не білім алырға тейіш. Мен шулай айтып аңлайым. Не үшін дегенде, мына мен әсейім әйті ұқы. Әлі қартайған кішілерді Бұхараға барып оқилар деп әйті тұрған ені. Тең тұтасақын башқа кішілер менен. Музыка білімін болмау арқасында деп әйтейім екен. Шул яқтала өттірі өсін. Дворецқа үйрейім фольклорға, олар менен жерларға үйренем, қатта концерттарда қатышып жүргіз. Мен өдімді олардың әргәһіне тең етіп тұя башланым. Ғайлә тату болсын үшін әретсібі бардыр деп ойлаймын. Балалар болғас, балаларды оқытып, өстіріп, сығарға тешбіз деп, біз олдан бұлан қырға тешбіз. Әсәхі бір қәбәр хүйлей, атағы бір қәбәр хүйлей деген бізде жоқ ол. Өзімдің иптәшімелі әйткенім бар, атайдың әйткенін жоқ етерге ярамай. Мына мен хенің абыройыңды түшірмейім, шулай хенде менің абыройды бейік тұтырға тұрышыр керек. Бейік һәм бүйік деп әйтерге керек. Біздің ғайлелі атай абыройы кісілірек. Атайды атайда білейінді балалар. Балаларым меніменен ғұрырлана деп есептеймін. Не үшін дегенде, әгер де бұна мен әйтем екен, бұна менің шундай шығырым сықты газетала, журналда, я китабымда шундай басылды. Бұна менің дискала ерларым бар деп. Олар дискалағы ерларды машинала кетіп барғаларда құшылып ерлайлар. Мен әр вақыт ереме ел қойдым. Балаларды, малайды біріншінен ол тәрбиелен енді, оның сөзлерінен сықманым, қыз мен янда болды енді. Бірге болып, тату яшау, ол өтіне көре дұр үміт алдағы тұрмышқа. Әр вақыт шул мақсат қойыр керек, біргеләп тату яшарысы. Мына мен ұлым менен қыдым, әр вақыт қайтып, сұрашып, құсақлашып, хағанышып, біргеләшіп, бәхетлі болу алабыз біз. Бейрамнарда балалар білен бірге өткеребіз. Шул вақытта балаларым бұны қазір
ыныкларым да үсте бит инде. Алар белән бергә төрле тәмле ризыклар пешерәбез инде. Сәйсәргә кекслар, тортлар пешерәбез. Пельмень яратасыз бит, дибет? Бөтәһенә. Давай мы тоже так попробуем. Монета кәрәкме халык калдырырга? Бишек йырына бер генә һүз ай бәйләнгән. Ай ни өчен? Ай ул үзенә күрә кешегә илһам да өстәйдер дип уйлыйм. Мин үдемде бәхетле итеп тоям, был дөньяда. Хәбәр итүем булды. Минең балаларым килде, бөтәһелә йыелдылар. Бергәләп йырлау күбрәк бәхет өстәгәндер дип уйлыйм. Мин бәхетлемен.